Kitabu cha Maira mrengo wa 92 mstari wa kwanza hadi wa 15. Ni vidzo kumshukuru Bwana, kuimbira sifa hewe uliye juu ya zhosi, kutangaza udzo kwako wakati wa madzacha na uaminifu wako wakati wa usiku, kwa kuvumira kinanda chenye nyuzi 10 na kwa sauti ya kinubi. Kwa mahendogo unanihenda nikale na fahiro hewe Bwana, nindaimba kwa furaha kwa utua kazi ya mikono ya kwako. Mahendo ga kwako hewe Bwana ni mabomu sana, mazo ga kwako ni vikomu kugamanya, muzuzu kadima kumanya, mjinga kadima kuelewa, kukala idzaho atiririma na kula herenyasi, na hende amai yosi mananawiri mwisho wao ni kungamika kare na kare. Ela uwe hewe Bwana unakunywa kare na kare, ujeri wenyi maadui ya kwako hewe Bwana mandagamika osi mahendao mai mandatawanyika. Uwe udzanihenda nikale na nguvu herenyahi, udzanimwagira mafuha masha kwa matso gangu nidzao na maadui yangu manashindwa, na kwa masikiro gangu ndzasikira kiriro cha maadui yangu mahendao mai. Ahachi mandanawiri here mitende, mandakula here mieresi ya Lebanoni, here mihiri olaiwa kaiza nyumba ya Bwana, iriyo inanawiri kaiza mihala ya Mlungu wehu, indashala matunda hata kaiza utumia. Kila wakati indakala mitsanga na yenye nguvu. Vivi nanyesa kukala Bwana ni mkamilifu, iye ni mwamba wangu, na mwakwe kamuna utiriri.